ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାଇକେଲରେ। ଇଏ ଆମର ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆଉ ଏଇ 2 ଜଣ 4 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ରାସ୍ତା। ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପୁରା ଜାମ୍ ହବ। ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଇଏ ଆମ ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। জগন্নাথ 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 কবিনি শ্রীহীন সারা জগত শ্রীহীন জগন্নাথ কবিনি শ্রীহীন সারা জগত